Najteže je možda među svojima govoriti, ali svakako najtoplije se večeras osjećam kada vidim sve svoje komšije, drage ljude, sve svoje prijatelje kako su spremni da krenemo putem razvoja i prosperiteta naše voljene Podgorice. Naš izbor da kampanju za oslobođenje Podgorice nastavimo na Koniku u ovoj sali je više nego logičan. Jer ste upravo vi, građani i građanke Konika, na svojoj koži najbolje osjetili katastrofalnu i kriminalnu politiku Demokratske partije socijalista. Nekada je bila čast stanovati na Koniku, na plodnoj zemlji pored prelijepe ribnice, na jednom od najznačajnijih i najljepših prostornih rezervoara našeg grada. Kako se tadašnji Titograd širio, ljudi iz svih krajeva Crne Gore odlučivali su da upravo ovdje na Koniku grade svoje domove i nastavljaju svoje živote. Međutim, sticajem brojnih okolnosti, ali prije svega katastrofalnim odnosom lokalne i državne vlasti, život na Koniku se iz korijena promijenio. On više nije lijep, više nije bezbjedan i više nije ugodan. Jer kako može biti lijep kada grad 3 decenije nije uložio ama baš ništa da se životni standard građana Konika poboljšava? Za 3 decenije nije izgrađeno apsolutno ni jedno pozorište, ni jedna otvorena pozornica, nije održana ni jedna značajna kulturna ili obrazovna manifestacija. Kako život na Koniku može biti ugodan ako svakog dana njegovi građani udišu vazduh spaljenog smeća i drugog otpada koje zagađuje životnu sredinu i onemogućava normalno funkcionisanje? Kako može biti bezbjedan ako državni i lokalni organi na očigled svih prave dilove sa sitnim i krupnim kriminalcima na Koniku koje ne hapse i ne zatvaraju samo zbog toga što pomažu Demokratskoj partiji socijalista? Od 27. maja stiže sloboda i za građane Konika i za građane Starog aerodroma, stiže sloboda za sve građane Podgorice, a ubrzo nakon toga slobodna je i naša voljena država Crna Gora. Živjeli srećno do pobjede!